Riri ni ithaa ria Weru Weekend. Ni tariki 2 mweri jwa Mei mwaka ni jwa 2026 tariki iria ugwe withirite weterete bonene ni onto bwa mambura jatuine chietu zaria kagitene gaka jambiritie na izetete na mbere ntere cha Mombasa ndene ya kieni kia Mombasa showground aini bare nkuma kathetune Kamumeru batongeretwe ni Kamano na the band ni bobetete nambe na kwithirwa abagi Kenya Ameru baba ingi na kinya akenya kumantere mwanya cha Kenya barabethirete bagi kinyithia kieni negiki nikenda kwithirwa bagi kenera ruthiomi rwa Kimeru na nkuru kinyume ateto chetu tukethwa tukibwonia imwe kwa imwe uria kugwita na mbere ndene ya kieni negiki na kinya tangazaji bamwe ba Weru TV na kinya Weru FM bari ntereji nikenda gutigira ati ugo kwithirwa gikenera mambura jatuine chietu ende tugitigana nande nabo ni gukwira ati ntuku yegoro kurari mambura za Labor Day no kiumia ogike ni kuonekete rwarie ro uchumi bwa Nthiguru kwinama onto bwarerwe kinyane minister wa kigina kwina maguku kukioneka kuringithia andu angi mwanya Nthigurune na ni kumania na onto bo tugukuria ugoro bwa narwa maunija kune jari kugukonia uchumi bwa Nthiguru ni bwetete bwega kana nika bukwinama uchumi bwa Nthiguru kabu kwagira kana kabu kuthuka nkuruki aranira na bote gukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakire mitandao yetu yo kinyaniria amona ntutira nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Njago tigwa na ndingo kumania na mbajwa ya mwana wao Motana wa kirasi kia grade 10 kuremwa gweta chukuru into byonthe bire kuhira nyomba Methe Kalentore kugano kubwira gutwika ngabana wa Meru akiuga no mwanka Rais Ruto akana 2027 Chibontere cha thero kuoneka kurwa na ndawa cia mbogita Mwana ni reto mathitho ni Purity Richard na ni Antone Antinyari Kenywa yetwa ni Maureen Kinya gatwambitie na rugono rwa kiao arianja ya Ben Muchonko ni ari na gikeno gikinene mweri jwa 10 mwaka muthiru nyuma yayo kwewa gakenke karia Kinya betire Brandon Bahati ni unto makana kari Bahati Kinya ya kubakenia ende gikeno kiao kiragaruka ntuti bobobokezania na kuimba kwa mutwe zwa mwana ojo onto bwatumire Kinya ara mama sibitari kwa mieri 3 nza iratumira mbecha chionde bari na chio kire gutungatira gakenke gakakao na nande bari kwamburwa mandagitari barabatara betere mwanka mwana akinye mieri 6 kenda omba gutungatirwa na thina ize kurika akirigira Kinya sibitari ya Kenyatta kiumia twetete kwa kiao na tenza ize itiromba kuona milioni 2 ire kwendeka kiri utungatabo na nande ni bagarukirite antu bawendi bobwega kubatetheria nikenda mwana ojo omba gutungatirwa na mutegeri tutare mbicha irio kona kiri rugono rucho omba gukumakia na Kinya kwithirwa tike thukia mathuganio jaku Makena Mbabu ni agutwambiria Kuma mweri wa 10 mwaka muthiru mojo Ben Muchongo kumantereja marimanti batatiga kuthingatwo ni mathina bakurathimwo na mwana uria thaino ena mieri 6 uria barathimirwe nawe na nyimba kiongo iria ithitwe gikura ya nene bela Kinya kiongo na baria mwankagia thaino bethite bagitumira mbia kathumba sibitari na Kinya ona thaino bakiromba utethio na kerukirite mantu manene kanyamwaga bukona na aciarirwo nako ngopero mwana umari manti ndaringirwe rifaro ya kuthiba Kenyatta ya Meru
ndathi Meru ndathiria 3 months wande Meru ari oxygen na kerukira thieta watuika nkoro ekurungama na ekurungama athibwa ICU au ICU athie NBU kairi mweri womwe ile mwana uyu apikire na twatuika mwana uyu tibomba kuruthirwa no mwanka eterwe akinyithie kilo 10 na akinyithie meri 6. Bariuga ni baithite bagitumira mbia cionde ile bari nacio inya wira wao wathira nontu bwa mbia ile bakwitho bagitumira karite na mwana uyu na thina muno mucie tutebu twina tukurutha kinya wira ciathirie ugachuboka kona nontu kinya wira yakwa ndarutaga nontu bwa kuchurikanana na wira yakwa yacoka nthiguru muno kiume tuthiite bakiendekana kuthi cibitari akinyata bakiendekana ngurukia milioni 2 bakiromba antu ba wendi mwega na atongoria kubatethereria kenda mwana wao wata utungata iba requestire turingirwo mwana uyu mbicha ya kiongo tucoka turingirwo mbicha ya utombo tucoka turingirwo mbicha ya nkoro ukachuba mbecha rucionthe irucia mbicha akina matibabu mwana uyu batwirire no mwanka mwana ya atumia more than 2 million tutijese gatuririga ine tukuromba antu wendi umwega no mwana una kwenda ndimitwa na kandi mitwa kuma next week aturi ni baugite ni bethito bagitethereria anene indi batiumbe gusanga mbino ciigana akiuga ni untu batona ntere ino kairi na kuromba muji uyu witho gitetheriwa community ya Marimanti tumechanga tumetafuta pesa but asijatosha kwa sababu hata mkiona ukame imekuwa hapa Marimanti kuraise 2,800,000 MCAs, MP, Women Lab, Governor, Vice President na President itukuromba tukathungira gintu gikino ndigintu tutoro tuona ndene ya Marimanti twatetheka na kamwana kagatetheka. Ngiripotera Wero TV kumatharaka mbita Makena Uambabu. Mwana wa kirasi kia grade 10 ndene ya chukuru ya Nthaka ya Kanyakine atiumbite gucoka chukuru kinya nyuma yayo kwithirwe kirugurwa na bone nyuma ya into biawe bionthe kuira nyomba yao iri kugwata mwanki nyomba iziria kinya nja ya mwana ujo yakitwe ni antu bawendi bobwega kumania no kia bure nja izi iri nabu Imani Mutinda no etete na mbere gukaranja ni kwaga kia gucoka nakyo chukuru na nande ethiritwe akiriungania na ntura akirombaga kejanira ya nyomba bere ni arira. Imani Mutinda ni muritwa wa grade 10 chukuru ya Akanyakine na ende mwanka athaino atigitwo na kimako kinene kuma ntura ya Njaina nyuma ya nyumba era akiritwo ni antu bagwendi ibwega na irararaga kugwata mwanki na kubea gutegento onokia nyumba eno wa mwana kinyanguo che chukuru na mabuku monthe kubira aku atachokete chukuru mwanka thaino kibingani togite ngige na mbuku na nguo ndakamatite ndakanda igo nyombani eu na ntukwe nyomba eu yabisaga gutwaria soso ni aringa kibarwa na kwe bantu bari ari antuma riu tugiokane wo twethire nyombani ibire igerire kuboria ni aremire ni iromba ria kwari nkolomba ni muntetherie no soke sukuru no tuthaino ni nkolua bonga soka sukuru soso ati no boti tieto ogu ni nkolua bonga soka sukuru Ntena mbesa ya kugitaba ya kumusokia sukuru ngika uniform mbuku ira atokira kitu gotekyo atigirwa na keruni koria nga musokia na kisukuru yewu ari miromate sukuru era soko kiumia kithiru omonde ni Jumamosi no Jumamosi ro ni kiumia Jumatatu agacoka sukuru nake niyo ni ndaringire mwalimu thimu ndamweresa rugono burukarirwo wa mwana nyomba ni yabire gotekyo kira bona kirwe nyombani yewu mwalimu no kalambirire mwana na shughulikirwe one uniform mwana na shughulikirwe na shopping na bisi tosoe mwana bote gucoka sukuru na kija thaino mwana te mucoku no tuguteka twina kio ntomo yake na kinya atori na ujoe ne antu bagwendi bwega bebumire kuthina mbere kumutetheria ne kenda acoka cukuru no kia kiroto giake atori ni manogete nontu nomo mamutanire kuruga cai kuruta ire jingi leu no katukuromba antu mawendi omwega mamutethie aombe kuthoma nio ndina kiroto giakwa kinene muno gia gutuika ndagitari nibo ndakenire wega muno ingi ngusona sukuru so tugutetherio ingi ndamba gucoka sukuru na kiroto kino kio nkwenda gitimie ingi mambo netha nkaomba kwa family akibina ko aromagira anako Kanyakini
nwa alambe ndaro dire kaire anto mawe ndio mwega meya mandu tangira kanyamu mwana omba gusona sukuru mamu magenterageria na nguo socks kirato mabuku kindu takiu no kona ngi ngomani aracerire kaire ore kaomba gutethereria antethereria ne kenda kana kaomba kuthoma please ngaina maringithie ne kenda baomba gunteria mwana athome kumantora Njaina gwandya karingani chukaga Bang'ombe Betan Class Chabare. Musiasa Mithika Linturi netete na mbere kwiringira ndebe kenda anenkirwa kura chongavana Meru kithurano netwetete akiaria riria gutirimene na mabisa ba michetho aja Meru kwa wea Mwamba. Linturi augite bare bonde bakwenda gitiki baragikarira na gutiwe warita ngugi ire kuoneka ni aria augite no kubwira burugu kijukia ole. Linturi nethiritwe akimeneria thirikari ya Rais Ruto akiuga we ari mustari nejwa mbere gutigira atirachoka gitene kiu kithurano netwetete kia 2027. Mutugikare na iji Muthenya Jwanaru atongeria ba FKF Meru kumeshigo mbunge kenda Narua nibariungirite Mithika Linturi kuragite kiongavana Meru kwa wenje gembe na kiariria atongeria ba Linturi na enyirite wena kwenda kunengerwa kigiro kia Meru monkene jwangirijiri 47 kenda kariba kethira bakiona mpumi chiawe nikiria kugaba ubangi bonde barirwirone nibagiretwe na bagwa prato usina nabo gitikia ngavana for example kuibo bai bonde imithika gotahirwa ibaba ikuo ibaba embi ibankumenya urethera imbonoko irereo urethera mama wa bitimbi urethera umuntu gayala kapolio bonde nabo iheretwe so no ntibererwe na batari sovu thina kwa nene family sovu sasa kama munjanipea hii mtihani mimi nishindwe simunipatie hii mtihani muone kama nitapambana naye ama namna gani kwethira ati obo itukona Meru is in the wrong path ni lazima tuone watu wa correct mando yao na we are sharing serious ideas na values imwe that of course kwa tuika antu Meru na taxes ni ukombo isikuthura na kuona mbichi ya why ni onto mbitumba kwa plawa kikuri solve problems yantu atongeria ba FKF ni ngwataniro bakwiyite guchwana Linturi na bakiaria bamwe bao ni bethire bakionania wirubwa kumugwata mbaru kurura giti kiu na nkoroki Linturi netikiririe ngwataniro yao akiuga bajukia giti kiu mwanka twitite bagachokeriria michetho Meru batu tuli atongeria ba federation na chethi tuambirie rwimbo mashabiki wetu wanafuata na mashabiki si ndio wengi raundi ego yengi kamubire yutita first half ikathira wafungwa mbao ithatu noge ya second half akomboa. Mheshimiwa twekwira tunakuhakikishia ya kwamba wauwero no ume namba 2 no kauma namba 1 ita irore aku ingaire akure you only need kutoka mashinani na kumobilize yantu kuoya kura baba teoyete kwambiria movement ya Mithika Fongavana kura iringwa tariki 10 na patangazwa then your problem is sorted. Muthiene Linturi netite na mbere kuinyiria wati gurugwa buria kuga ni bukwendwa ni Rais William Ruto na akionania gwita na mbere kuringa ndebe gutigira Rais Ruto akwana kithurano netwitite. Kazungu anafikiria ni nani kutisha watu hapa si lazima aende ama namna gani? Kazungu ni one time asikie tukiwa Mwamba one time pale alikula mbuzi zangu zote akamaliza na ndio ilipa ama namna gani? Mahindi hata ndeni tuko naye tumwandikie invoice tumtumie ili asirika Kazungu aende asiende. Kiripotrande tosheweru weekendi reakwari etwa ni Mutuge Kare.
Herenjera ya gutanganira na wendia no nyui bwa Nchobi ndegeni watho na nkuruki kenda gutigira ritwa bachukuru bate kwenderwa mbogita chibo wathiro nwe Shadrack Mwenda Mwambia na iritanirite gukandana na untobobo na kumania nabo ethira kinya akigweta mukari umwe wa Nteri unaritwa Patrick Mutani jawe mwene ngugi yonthe akimuringithania na wendia bwa Nchobi jinteriji amona bo Mutani ni akanite untobobo na kuga iune ngugi ethirwa agitigana na cio mieri 6 ithiri na baria bagutambia nteto iji kaba kwenda kumuthukiria rietwa. Muntu uetwa Patrick Muroi wa kuma ntura ya Njarine arua era Nchobi eke Njarine na ni yakaya kite o industry kana yakaya kite kibanda kya kuruira Nchobi Njarine no tunako ya Nchobi nyingi muno ni miario ya Ruai ya sibu wa athiroji ni gembe Central Shadrack Mwambia ya kuga mukario umwe wa Njarine kanuni gembe South Patrick Mutembei niwe athukitie ntura yawe ni ntuba kureta Nchobi ari ya Nchobi urukire thaa 10 nena ntubena silaini waria na nderu igikitwe ni akariba kanuni bebongwa baria berite thirikari ejukitagarire ampui iguru ria Patrick tontu nathukitie ntura yao aria kinya atumite arito baba ingi batasukuru akwa ni uma Njarine no kuna report ya mundu wa Patrick na batwe tukari ya ntoba kanuni muntu kalemete itengo byo bya thirikari ni gwethira muntu la na Njarine na kuma nake mubunge wetu arua Nchobi wenda iria na beto ndawache kulevya na security agencies yonde ndene yembe ibombete kwethira begera muntu muno nonto ba mwata agiti mweringa wa kwatwika muntu atomba kwethira agendo magamani no te muntu kinyomba womba kwethira muri kithira atikaritwe na tangarege kuma na Nchobi kanuni wandu ngeta kwa athiro rujene nengi athiro waiti na ikilugirite agweto kambe na tunanya kambe wa na tunanya polisi ya na masibu yetu ya no twatete ya ju aithirikari mukaritie kinya bathu tukaru ithirikari turue Nchobi no tunya bathu tia tura mwe kurua Nchobi no tukinya bathu tia turua Nchobi na tuna ngwenge ya turitana nya na burugethera na ngwenge kurita ingini bamumeneretie na kuwa uturika bwawe bumanite na kuigikwa ni mubunge bantu barakujirire maandamano ni mathiruja barabara uyu na twaterete macokio John Paul yame atwerereti barabara ikabwetwa rombero otomerwa muntu owetwa Muroi ukabuje iweje tocokira John Paul lutere rungi tukianirira Patrick nawe naregene na nteto cia Nchobi kwa hivyo bwana Sifu Sandiraki inkome antoba kanuni oligana esoindo otirimbere wena antoba kanuni bathatu na bokiara cia stage kwa njilo nkenya mauta no yera nambaza owate yedo nengeretu ngiri 25 cash na wayotha numbeza na nkiona na ndobo tirima ibo ayoro stoka muno kinyeke bangwa na kinye ntukwekera arwe ko ya kuku mona ngiri 25 Sandiraki sekeri mbase ne anto batato no nderi no ndaiji zetu kanyonyi muntu na we na right na we munene ni atuere gwayukeria ekethe ngugurema na ingi nacio na ugite mubunge John Paul agatonyithirua saini atiri akaire muntu ari na haki ya kugwata mbaru mutongeria uria akwenda ngaya ugume siasa John Paul no ntobo kwethiringo mo support siasa ene bo mugumerie mantu ne ange yara yate batere Dennis Mugendi Weru Wikendi Yembe County ya Meru. Atongeria ba kaunti ya Tharaka Nithi ni betete na mbere kwariria na kinya kumeneria ikarikari antu gutumirwa ni asiasa kenda kwaragania michemanio ya thiri ori tuthengerete kithurano kinene mwaka twitite batongeretwe ni munini wa ngabana kaunti ne unwe Nyaga Muisiraeli na ore wari vice chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka atongeria baugite kuri na bata ya bareba kwenda ite kwithira bari na thiri na bate gutonyera michemanio ya ntubangi na kinya kugeria kumeangaratania gorokini bethirite bakimeneria kinya ikarikari andiki banteto kwithirwa bagitonyerwa na kinya kwanga ikwa ni asiasa oba. Martin Mugambi ni akurikithia Tumeri ibo iragaragi na nkinya wenyangia bwa michemania gichia chai atongoria bamwe ibo meneretwe bonene na atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na tukaeni na amani. Hii mambo ya kufuruga amani mimi sipendangi. Ule mtu wa kuona 207 mimi nilichaguliwa hiyo wakati 207 bila ilikuwa it was nobody could think about it. Please with you, but I want to say that peace is priceless.
peace is priceless. And many times it might look like it's very, very far away from us. Tharaka Nithi is an island of peace. Just like we have been saying, Kenya is an island of peace. But today, can we say Kenya is at peace? Ari ogomoni wa gavana Nyaga Muisraeli na Professor Rastas Njoka augite wenyangia bubo kabwe nyanga githiri iyo cho ibo tongoria. We should be promoters of peace, promoters of maendeleo. And with that, our work will be easier. You will be also wealthier. You will be dealing with people who can help our nation. You are the people who will promote good leadership. Anytime we are talking peace, there are always issues that come in our mind about, conflict. And currently, to be very practical, there are issues of Gunism, right? And the issue of Gunism is lack of peace. Ba kiongeri ba meneretie uthungiri wa vyoto vyandiki bande tonde ni orutiwira bwao bwantu gom. Wakati huo wana habari hawakuwa na huru ya kutangaza jambo lolote. Ulikuwa utangaze jambo la rais peke yake. Kwa sababu wakati huo kulikuwa na uongozi ambao ulikuwa ule wa Lancaster, ule wa mkoloni. I would like to say that I always condemn the harassment of journalists because in many cases they are harassed. Sometimes for no reason, other times for some reason. Baritie mama kirikibwa igia gukungwira byoto byandiki bande tonthi iguru nikibanga netwe nandiki bande toba county ya Tharaka Nithi. Here in Tharaka Nithi County and across Kenya, we must be clear. No journalist should face threats, harassment or violence for simply doing their job. The media must be allowed to report freely on campaigns, governance and electoral process without fear or favor. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka tũgĩcokera tũkabumenyithia buria mabisa barwang'irwo karia Tharaka South bethirĩte bakĩmenyera rĩera. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia botwaja gaira bitego tutethia neke hai to kolega
Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana nuna bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko thongo miana maguricha te kuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi thongo mia muanka nthiguro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuku chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Ngichokera na nteto nkuruki maabisa barwangirwa ukaria Tharaka South County ya Tharaka Nithi batongeretwe ni OCPD ni bandite mite nkuruki ya ngiri 3 kirigituo kya borisi kya Marimanti irenzire mwe ya kumenyera riera rungurwa wathani bwa Rais William Ruto bobone tabura tukutarirwa ni mwandiki wetu wa nteta Makena Mbabu. OCPD wa Tharaka South Nyamaimbandu bagwatanirite na abitha kumagia itengo jia wekaria ni bandite mite nkoroki ya ngiri 3 gituoni kia borisi kia Marimanti bena moroto wa kuingia wirane wa Rais William Ruto. Kwa hivyo kazi tunafanya kwa pamoja kwa kushirikiana, na hafla hii imeweza kufaulu. Miti tulikuwa nayo zaidi ya 3,000 na tuweza kupanda. Tumekuwa na upanzi wa miti katika msimu huu wa mvua, na tunaendeleza mwongozo wa serikali ambao inafaa tupande miti bilioni 15 ufikapo mwaka wa 2032. Mitene gwetetwo gutethereria nene nkinyanya muno ntubwagia kuria na kwa gwikara. Tunajua wanyama wetu wa porini hawawezi ishi mahali hakuna miti. Ndio chakula yao, ndio makazi yao. Antoni bakurwe kuthina mbere na kuwanda miti kagitaga kakambura ni onto igatethereria nene nonto bwa kugaruka kwa riera. Kila mtu apande miti mingi iwezekanavyo, kwa maana wakati huu tuko na mvua ya kutosha, na tukipanda miti haitaweza kukauka na mazingira yetu yataweza kuwa bora. Tuendeleze upanzi wa miti ili tuboreshe mazingira. Wakati huu tunapambana pia na mabadiliko ya hali ya hewa, na ndiposa tuna hii shughuli ya kuweza kurekebisha ili mazingira yarudi katika hali ambayo yalikuwepo miaka zile za zamani. Baria bakurenga mitene barutiretwe mukana munene anto bakirwa gitumi gya kuromba rutha bagigatema miteno. Unaomba ruhusa ya kukata miti, maana ukiangalia Tharaka ni try. So tunajaribu kupunguza ukataji wa miti. Yes, unapanda miti, lakini wakati unapanda lazima ukuje uchukue barua ya kukata ili at least tuweze kupunguza ukataji mwingi wa miti. Ni aria baragwatanirite nkinyana ekariba Marimanti. Guntu gutena miti gutie mbula na gutie makao mega. Na ikyo tuonie station yetu itie na miti na twani twetorutanie turi antu batau. Ngiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu. Abiashara bande thia chia eria kuma ntere cha Githongo na Ntura iriri thirukirite ni boritie thirikari kwizana mawatho na kinyamendekithia jaria jagatigira ni bakugunika bonene na urimi bobwao bariuga kuri na bata ya murimi wa eria kuona matunda joguni gukurukira eria ri bagitariria bote bubethirite bakiona au mbere. Arimberie bakithongo na ndibedite amwe nikenda bakitho bakiamukira Moritani ja kuribia ng'ombe bwega kuma kwa nesi mkulima Kimaita bagwite kintu kira bakwenda kia mbere ni gutigira ati thirikari ikutho kibathondekera barabara bwega nikenda kagita karia bagukieria rao gutikethwa kwina thara. Thirikari na ndibere thirikari yetu bwa mbere ni nje tutithirie barabara matutu ari mibeiria urethira rukiria kuroiba gwira na mitungi barabara ni betu ikiria ta barabara yetu kwanza yagacheke kuma gwita Githongo. It is very worse imarinya indoje imaiga thirikari ne thithie matu ijetetherie Kimaita aria komba nayo barabara ethithie na wondo uri thaketirie ne komba kutia barabara ri ti factory Githongo komba kutia barabara ciao ri ne kibaba ri utongere ne matuguita ngogiu na tutekwenda kwewa mitugo wanga barabara icia ngavana anga barabara icia MC anga icia MP barabara icia wananchi na kau baba ri utongere batro bena ngwataniro baba na ngwataniro bakaita barabara chonto batwe kinyeria chantura ngenda rega tendrene ndari no bimye bire bithiri kukaura baumeria ria kaongo chonto batomba otebikimba okinya nau ria rekinya okinya naja iri amberie komata bata bachoko na ria riu so mbori megekira bindie nyinge mwizo mantu akana otike nakyo akatantu kwewe product yawe kaura na mantu jau jonde mojairi bagukumbikana wathoboka thithwa bagutigara te mtu arendie ria kuringana no matubura bwina rio babo muno no ntwarimba baingi baketha bakiona mbeca bwega ria chonto ari meuba kongereria na boyu batere kwethwa tukienda ria na rikira na mbeca na nandi ndiro
kwamba twina policy njega na implement ya kuenderia na kwithirwa na quality area. So ndira to bera batumire silage ikomanisha quality area ga improve area de kongera mberema na quality area improve. Kwa hiyo tubadere ko riwondo effort iuchi yetu cha gwithira twithia silage nto ina tungarama kidogo to kuthithia. Na ndi as from narua tukumenya ati batu tupati kumenyera ng'ombe ura tumenya irantu na twamimenyera ikakwa production njega na ira tukagwirirwa nonto tuga masiwa ne pesa. Muthure Muriuki wa weekend mutiri wa Kangangi. Aremi kuma ntere chia shambani na kambi otha ndene ya ward ya Borat county ya Isiolo ne bataririte mathina jareba gukurukira kiri urimi bobwao bakiaria baugite wagibwa roads ne thina emwe ireba inyiritie bonene ori warimi baba ugite wagibwa into binge bire bitumagirwa kiri urimi tamboleo na ndawa na kingi kire gitumaga kiri urimi bobo bwao bukarema ni bendekithite kinyama bisa borunga meri bwanyomo cha kithaka gukandana na njogu iria bakuga ni chiambiritie kuithukira miunda yao na kinya kubatiga na athara enene. Bantam Murangeri na ripoti eje. Arimi kuma nturene shambani kambi oda wadi ya Borat county na Isiolo ibareretie mathina jarabo kurukira kiri urimi ntere na iji jareo ni ngarama ya urimi iri iguru muno na ruji rwa mwera jura batumaira kunyia. Kwa sasa bei ya madawa imeenda juu. Ukiangalia hii mimea inahitaji dawa tofauti, fertilizer ni bei kali, kila kitu sasa imepanda. At the same time ukiangalia sasa mkulima hapati maji vile inastahili. Mto haina maji, mto imekatika. Hata saa hii tulikuwa tunajaribu kufatafata kwa sababu vyakula ile tulikuwa tena tumerudisha kwa mchanga tayari imekauka. Iba gwetete guchumbura ni njogu miundene yao kanyumene bakenda rwanyirwa kumenyera nyumo chake thaka KWS gutonyera ntububo atigati kenda gutigera iboketheirio byao. Na shida ya ndovu hapa ndani. Ndovu wanakuja 6 wanavamia kila kona na wanaharibu. Sisi tulikuwa watu wengi hawayakula mmea juu ya hizi ndovu. Tunachungana nazo usiku. Sinaharibu mmea tu usiku, saa inakuwa hakuna faida. Wakulima wengi hata wameacha kulima juu ya hiyo ni mambo kama hiyo ya ndovu. Tutafutiwe mbino za kukosa kukuya kutuangamisha, kwa sababu sisi kama si hao wanyama tungelikula chakula zetu kenye tulikuwa tumelima. Sasa kilikulo ulichukuliwa na watu wa KWS, walichukua hiyo ripoti mpaka na saa hii hatujui wako naye ama wayuko naye. Na rero mbarao kirithirikari kubathithiria ndamu ntere na iji kenda kumbithia urimi nture na iji. Cha muhimu ni serikali ingilie kati vile wanaweza kutusaidia. Sisi si ati tumeshindwa kusifanyia kazi, tuna nguvu zetu za kusifanyia. Murandi watutengenezea kitu kama ndamu, na hii ni area ambayo inahitaji ndamu ambao na tukishaipata tunasiweza, sisi sio viwete. Wakati mashamba ilikuwa na chakula, hata Isiolo town bei ya chakula ilikuwa chini zaidi. Lakini kwa saa hii leo hii ukiingia town hii yetu ya Isiolo, chakula imepanda kwa bei ghali. Kiripotera Nteto Chawero weekend kuma Isiolo, Mbita Bantam Murangeri. Mabisa bakurwa na mwanki ni bo firefighters kuma Meru, Tharaka Nithi na Embu ne bombete kwa mukira mauritani za kubatetheria kirengo gezi ni uritani bura bwamukirite kuma kiri ataramu kuma United Kingdom onto bura bombekete kuma nyanangwataniro gatigati ka thirikari ya nthiguru oyu na Kinya county jichio ithatu. Muthuri Muriuki na Nteto eje. Kwa bimebiri nandi mabisa bakurwa maki kuma kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi na Embu ibombite kwa mikira maritano na gwitana ntaira mwanya mwanya chakurwa mwanki uju nikenda gutigira beno menyo kagita karia menkire thore kiumira. Kambuge turare aja bimebiri for training ya disaster management and preparedness. Turi na partners beto kuma UK na county tieto locally aja Tharaka Nithi, Embu na Meru County na mbuge kithomo kiria tumbite kuthoma for those 2 weeks gitutetheretie kwithira tukomba guchoka community ni tieto
tumbe ku implement mantu jaria turethaira twina gap na tumbe ku ensure at least to ku improve on our service delivery. Ningucokeria nkatho antu kuma UK mamegwite makirutira na into ciao tutiko mariba magauka gututhomithiria antu metu makuboria mwanki nikenda twithwa na collaboration inu tuguga tukethwa twina ya Meru, Embu na Tharaka Nithi. Tondo knowledge is invaluable nwatugire wanakorwa we an expert on something wana equipment iria andu eto maragia ni maravota kuimenyerera na guitumira wega. Mabisa bakuma kaunti Meru, Tharaka Nithi na Embu baugite bakethwa bakigwatana gutangugi bare amwe nekenda gutigire bakethwa bakiwagirithia rwangiruru na njira inya gutethaniria kagita karia mitino jeje ikiumira. Training iji niretete kaunti cietu cio ithatu Meru, Embu na Tharaka Nithi amwe kenda tumba kwithira tukithithia what is called collaborative disaster management within our counties. Na nkagwirwa mono ta iria team collaboration yeu kuma inya international kana UK na inyaza rokari kwithirwa twina Tharaka aza kwithirwa twina Embu aza na Meru tukiwaka aza team ikugwirwa gwetu ja thirikari yeu ithatu. Brotherhood ya Embu, Meru na Tharaka Nithi makiria mweno uyu wa miaki na disaster ni rutete matunda mengi muno. So we have worked together. It's great to see continued collaboration between these three counties. We'd like to see more investment and more maintenance of all the equipment that you have here, and we hope to continue this partnership far into the future. Muthuri Muriuki wa weekend mutiro Kangangi. Ore mirimo mwanya mwanya etete na mbere kwangaikia mwingi antu arume ni batari baikinyagie masibitari kenda gutegerwa mbere ya mirimo ebomba buboni ontu kuonekete antu arume bainge batethagira bageta sibitari ndi betagake riria bombirwa buboni ontu obwithirite bukirika kiri kigomano kira kibanganitwe kya kuweza na motungata mwanya mwanya Jogi Manterechia Mutuati. Kaingi riria antu bakugwatwa imirimo na ikabainyiria monka pamo bakaoragwo nio aria riu kuringana ataramu bogima bumwiri bakuga kwina bate antu guchuma iria na kuthimagwo riria baigua bari na bionereria bia mirimo miri yao bakigweta muno antu arume ni untu bakiria bakuga batigitaga uburu. It is a call for men, both young and older generation of men, bembe kukinya sibitari pambia go present na symptoms kana riria kuna screenings baga show up. It will help kudhiria some of the diseases at an early stage na tumbe kwetha tutina antu babengi benja bazitwe itukoromba antu barume generally na inya youths na inya kuru ba show up ethra kwina medical camps bakeja gutigwa diabetes, pressure baga show up for their health. Ni mantu na jojaritwe Nterechia gembe no thikire kiatho kia gutegera na kuthima antu thiria yao ya mwiri untu bra bumbikite gukurukira ngwataniro antu boendi bwega na mutongeri na musiasa Francis Nkobito Mustafa ikiria giatinda sukuru ya Nkamathi Primary School Nterechia Mutuati. Na itugo support partnership iria chionde chirithiritwe chiriaja including Mutuati Sub County Hospital ibombete gututethia na uria twithirite twiribaga antu bakomba gutetheka kuinkuga ibwega muno kiri Mustafa gutu invite kenda tumba gutethia antu ba Mutuati. Woni mbweretu muno na inkwira Murungu bo bwana nto kwa mutano wetu raonere aibwe kya turetere unduma na matinani ne onto awo kutaretwo nto yaborenge. Wakiri Mustafa no renkuruki kinyogo chwagite kiose nita county ya Meru ariuga thinere inyirite county Jogi mabomwire ni wagibo tongeria bobwega ako twekari munya budget ire utengwa ke matibabu Meru county ni mno wareto kwaria Meru county tengete mbesa cia 1.6 billion mwaka 2025-2026 ke matibabu kana healthcare kia antu babari ya Meru antu milioni yele ukayania mbesa itengi kutoka Meru atengeri ngirima yani dringi manana na mwaka endo kori atire Meru wake awaso murimo wose dringi manana na mwaka ina kono tethi no atethuka changamoto ke batu county twantu ba Meru ni utare otongoria obwoya twisokere nkorone tusokere mathwaniene tutare atongoria bawikira mathina yetu number 1 Antonia Weru weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Minista munene nwe Musalia Mudavadi ni atarite Kenya kugia na urumwe na ngwataniro ta Kenya ori tuthengerete kithurano kinene kia 2027 Mudavadi akiuga ngwataniro ejinio ya ikethirwa igitetheria gukura kwa mugongo na kinya gutinthiguru igakura kuri na mpara nawe mubunge wa Navakholo Emmanuel
Wangwe noritie akenya gukara nyuma ya rais na kinya kumwigika nikenda ethirwa akijukia giti kiu o kairi. Jo ni mutukanio Joan Teto. Minista munene Musalia Mudavadi akiaria mathikone jamwe kauntini ya Vihiga noritie akenya kurumira thiri. Let us be united as a country. Politics can have its opposition and its whatever, but let us unite as a country. Are we together? Are we together? Nawe mubunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe noritie akenya budalangi kugwata mbaru Rais Ruto kuona mukondo jwairi jotongeria. Nataka tarehe 10 mwezi wa 8 next year Waluya tumejaza kura tupigie William Samoei Ruto. Konge na kusies Murkomen na ugete wagagia bokaria ni bwambirite kwina mabombithetwo ni utongeria bwa Kenya Kwanza. So we have fairly stabilized mambo ya security kwa Kenya yetu. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, kwa sababu watu wengi sana wanasahau kwa haraka. Wakati rais aliingia ofisi, tulikuwa na shida kubwa sana ya usalama. Mambo ya bunduki kwa Kerio Valley yote ilikuwa imehangaisha wa Kenya. Nawe Rigathi Gachagua akiaria Ntere cha Kajiado netete na mbere guchikura thirikari ya William Ruto. William Ruto, kama wewe unapenda watu ya Kajiado South, kwa nini ulianzisha barabara pande ya Taveta pahali umenunua shamba? Kwa nini hugeanzia Ilasit ikiendelea pande ya Taveta ndio watu ya hapa waanze kutumia hiyo barabara? Ni muongo si muongo? Hapa alisema factory ya nyanya ya kusaidia watu ya Kajiado South amekwamisha. Alisema atachimba damu ya maji ya kusaidia wananchi, hakuna. Pesa ya kina mama wazee wale ya miaka 70 mwezi 4 hawajalipwa. Si ndio? Ni uongo mtupu. Pia wakiungana kwa sababu walichaguliwa pamoja na huyo kifaru ya kazi Mheshimiwa Bwana Matiang'i, ambaye mimi namjua kwa siasa kidogo, lakini kwa kazi hamna mwingine kama yeye. Ikifika mambo ya kazi, ya kuhudumia watu, ya kupambana na ufisadi, mwenye kazi hiyo ni Bwana Matiang'i akiwa pamoja na wenzake. Na nyuma ya miario ya Uhuru Kenyatta na nde Speaker Moses Wetangula na muchokeretie bo. Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta, mimi nilifanya kazi na yeye nikiwa waziri wa mashauri ya kigeni, yeye alikuwa waziri wa finance wa Mwai Kibaki. Mzee Moi alistaafu. Alipotoka, wale ambao wazee hapa mnaelewa, mulisikia Moi hata akiaddress nursery school. Moi alistaafu akaenda nyumbani, tulikuwa tunamuona kwa kanisa yake Jumapili peke yake. Aliwachana na siasa. Na hiyo ndio lazima rais mstaafu afanye. Kibaki alistaafu. Mulimuona Kibaki akitukanana na watu? Na kiri mikire na mikarire ntuku ya narwa turiritanwa mantu jegie kumenyera mutundu. Narua gatomenya umenyeri bwa natural hair kwina mutundu muthemba junthe jura o muntu atharimi na juu. Kwina kimeu, kwina jote jo momo kana jo muthu juri gatigati, kwina jo momo puru na kwina jonge jwitagwa kathangari jo momo kiri mitundu yonthe. Mitundu eje yonthe ni mithongi na ni natural na niendaga umenyeri bwe guru muno. Ta kuthambua after 2 weeks, kujwaka treatment na maguta egita rionthe. Wenda mutundu jwaku jutega atuike ukajwethia na blow dry mono ugaka chemical jutendera
kana ndai ijuraga bire bionthe birungikite mutundu jwaku jurikia inya na jukatwikanga rigeria gukara wicana canuraga mutundu jwaku na gikuri igita rionthe rigeria guchukwa ni muntu gukuchagia mutundu niontu ugitukaga mutundu wakarajaka wina alopecia kurigeria mutundu jutakareja kajwe na mutu gurira anti-dandruff. Dandruff ni ngozi ira itheragwa ikumagara ni kwaga maguta kana ruchi ikambiria gukuka kumania na mutojo waku. Wethirwa wina machiringi kana alopecia itakiri dermatologist. Michetho ya riba Ajamero ni ruguritwe bobweru kirima mbura zaraza kinyini atongetia mwanya hario minister wa michetho Ajamero Elias Murega ari bagitarwa gutonya michetho neizi kenda kinya bobomba gukiria biewa biao na kumbana kiri uturo tantu arume muruirigite kemwekuru Ajamero Florence Kajuju uria ukari mugeni wa giteo ni atarite mwana wa mwari gutigira atiratigwa nyuma kiri michetho iji. Buge, thanks so much kere ageni betu parabeja go grace this occasion. Ira yokai women football launch kana ligi yetu ya season 3. Tuambererie season embere na 8 clubs, tweta 11 clubs na nande season 3, that is 2025-2026. Tuena clubs 15, almost 17 because kwa bangeba kwa register. So itoko chokiankadho, toko launch na we are very happy. Na to ka thank Murungu monono ntuba mheshimiwa wetu Florence Kajuju. Ulio tuere ali mwendi mobira kumegita. Erua reto kaina team nkorokia 15 na tuena inya baraba wetu all this gold. Ekoro baraba de over 40 kwebena clubs. Nyabo iba ukari aba ichetha ende bibyo tukuona thai katukuona ugikwambireria unto inyagethira ne kinya remo wakinya kwena bara na boba ke yaba yokamate na bethe bena mantu yau tuchokie nkatho ge county government na waziri wetu Elias Murega no ntonombete kwethirwa agi akikisha ana baba ikeni neruare kwebyo bena byo nyabya kuroma itukuona bena uniform na ingwete ke auto eterete kinya batu inya tukethia tutitene tukeya na bila tu na bietu kongela timu kenda tutiera arebeto na inye kurba bocheza bakomba kweya. The reason is ana bare bocheza football iba kwetha bare engaged energy yonde ba ne obakathiba utilize in an activity like komba kwetha yebatethia. Focus yetu tukia narua i launch ya Meru County FKF Women League. Nkwenda kugaibwega sana kibarabezete kuimberia women football na itonete miakeu yumbete kwithirwa active through leadership ya Eriza as a woman rep kiri federation yumbete kwithirwa twi dinga tour na tukagwirwo mono tukona inya mheshimiwa Kajuju ezete inyawe ku partner na FKF tukona at least the women champion na tukatega history no mo barea bambererie mubira jwa women as a Meru rire ari women rep tukagwirwo mono no tukuona sustainability na future mubira jwa women ikenderea kugwatirwa in the near future as a county government itumbete kwithirwa tugi support equality na ikyo twithiritwe governors cup ira itete kuthiria very soon umbete kwithirwa ina women at the same time men na bonthe bakiewa award che the same na facilitation yemwe bonthe barabe na unja bachiumirie bonthe baumire tuchethe mubira juju no ntojoga twikia fa buga aheshimiwa bonthe ba support kana kamwari ora bago support kana gaka eje kenda twinde tumba kumira na tumba gucetha na tumba gukuria talent chetu.
Cha mwanya hiyo gwe kugwata kanya katho cha mwanya ni ugwe kugwata kanya gaku na kugwatana na bao twikire nteto cietu cia weru thaithatu ngakuririkania ati ntere cia Mombasa twine cietu ni chigwita na mbere kagite ne gaka na kinya ore otiromba kwithirwa gikinya ntere iji tikuraja kagite ne gaka no withire ugikinyithia ntere iji nikenda withire ugikenera imwe kwemwe ntere ucia Mombasa Showground. Atangazaji ba Weru TV na kinyava Weru FM abarikieni ne kia Mombasa Showground nikenda gutigira ugo kwethirwa ugikenera ndwimbo cia Kimeru bakwatanirite na Kamano Ntuntu Mwari na The Band abona kinya aini bange bari nkuma kathetune Kabumeru. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni retwa mathithio ni Purity Richard.